En glaskous plan, drog moget e korf ar mehet. Un abaden a zo kinniget dor gant Radio Breizh as plan. Ei loden. Laket zo be warvel un diel a lak douetans war surente an ensteudou e sur. Ata chilawerion a chilawerezet e mi chanseiamad un treu gena. Ize justoir e vo laket ar goz ar ur yeret. Distrom a sam ar un enklas bet embornet gedormet dias plan e misere daouvil dawar nugen, diarben an ensteudou e sur. Implantou contraceptif de viken makarot a zo be dwerzet gant an ombredjer er braz bayer. Kantadou a miliadou a vouezet o deus laket un esur en o horf. Tuit de vous dougerez. Mais bern dionte zo kouehet klanki a houde reveze a goz d'an elefedou fall an ensteud. Per zo a houde bleadou e chom bayer or emban neus tom kuden ur beut ged ur produsen. Me chilaouid mad, an aoued zedoe ur risklo a houde pel ge bayer hag un aozadurioù officiel en karg de warezagn yehed un dut. Me chomet in mut ar ur rude nausen. Tromeus bet de atersaen, itrons plan, a djelo darit, hi doa bern trao de gantadon. Fin, itrons plan. No peche contendom tout en ichtouer c'hoar, diarben en enstedou e sur. Ah non, musket, ken lusier de an affaire. Plaire oa même gavet dija. Laket o poe ur goz ar un dezrevel, ur studiaden be kaset de ben ar gant an ANSM, ma meus sonj mat un dokument quasi sekret a zo be ad kavet gena. Ah ya, fin, un document Tasman, ma halfen laret. Hag a oa begret gant agence broadel ar yehed hag a louzeie. An a displegadeur pet a zo koz. Ya mar plech. Ur zel var gil da genta. Laket oa bet ar wers an implant esur e daouvil dao. Change peus? El rezon? Neuze. E France, mi a va wezet oa bet o kontad o medicine da hudenou. Yehet o doa bet, goude bez a bet laket an ensteud esur. Dao ran nao baouez a tregont a oa bet renablet evelse. Ah ya, se zo kalzik? Ah, yavat a kant gwech muur eget ar pez a oa bet ar blaz a rok. Me galarem kredi zo bet kalz muur en gurionne. Mais comme zet de se divezator, ma fel d'or. Ya, mar plech. A neuzen, sur oa, i deus klevet kaoz an ANSM hag ur gwall zarvo daou se. Petad neus gouret ar ler. Sanset i deus de warezagn yehed an dut. Ah, ve just diezet an ANSM chom dal va hudennouse, kemen ma oa. Gort o zet. Daoe bout kler. An ANSM an eni zo sanset de eveiain risklo ra prodio yeredel el an ensteud esur, ur sort. Ze an inie. Neuze setud divizet gant an ANSM e daouvil pemzek, lakad an ensteud esur dindan evezierez kremfet. A daouvla goude e daouvil seitek setu kroet ur bodat skiantel en kart da studia a risklouzo gant an esur. Sonj meus, trouz webe der mediao d'ur poensen. Ah, just, mais traozo, oa chomet didrouz, trao a bouez pen zoken. Peta, studiaden an ANSM? Un document na oe laket diarvel, se an inier. Ya, chilaouet mad. E mis c'hweur daouvil seitek, hep menegi mandebet d'ar mediaioù hag en diavez deus ar bodat skiantel just a war. Un arbinigour de skol ar minou a zo fichet gant an ANSM da studia un arventen resis. Un dra resis da seledouti. Risk d'askrignadur an esur. Pez a dalv le risque de corrosion galvanique en galek. Me perak ne deuse an ANSM kelaouet ur mediao ar ur studiaden son. Ma anket o vont da reimaj jonj war ze, me ar gwasa zo da don. Nekebe kelaouet nag ar mediaioù, nag an dud, gant disorioù ar studiaden se. Padal oa skler an disor, risk lustre e an esur. Chomede an ANSM didrouz. Hep lar man ur beut d'ur daou gant mil mouez e breiz a brochal o deus laket an ensteud esur en c'hor. En glaskous plan, drog moget e korf ar mehet. Ei loden.
Laket so bet warvel un diel a lak douetans war surente an ensteudou et sur. Etre daouvil dao a daouvil, seitek daougan 1000 mouez en France o deus laket un ensteud et sur en ourorf tuit de vout dougerez. Un implant contraceptif kudenectri. Ur medias plan zo bet d'or henklaskain ar un aferson a neus diskoachet ur studiaden skiantel war un esur begouet ged an ANSM a embanne skler zo risklo braz a vid yeret ur meret. Distrom dortu ged an introus plan. Neuzen, laridam, petae disoro ur studiaden ar an ensteud esur un implant esur Boutzo ur risk le das grignadur, corrosion en diabar korfor moezet. Oh ya, neus ket a zourzial gorteuzit. Man o vont da lender ar pez no a skrivet ar skiantour, ma kavant ma faperio. Grit. Setu, disor ar studiaden, an da lender. An dan vechou implige d'assemblez a zo ur square anat d'askringadur galvanek, agas produiu d'askring. Excusez ta honon, mais non tche sûr me se comprenet tout. Et sur zo rik e giz ur bilen horf, setu la red en ur modal. Evel m'avait fait de ur pol mui hag ur pol nemet, a blam daze et tigas d'askringadur. Peada de groui a l'air giechou var l'air ma feldor. Ah ya, sklar a ware neuzen. Ma hand a vez skleror c'hoaz zo ken. Evel louzou razet e an est sûr. C'est da pez neus kontet din ur skiantour. Mais lari daim, perak e be kuet ur studiaden sen ged an ANSM. Ouais, ar vezan an ANSM, ne ket bet kuzet man bet. Ur frazen oa be skrivet d'un tubenag en un doser begret gant ar bodat skiantel. Goudarit ar bodat oa e kard da e vezia an est sûr. Ur frazen? Chetu tout? Ya, a biskoaz ne ket bet embannet dan nol disor an dezrevelze. Neg a verket an o duty nebler var l'erien internet an ANSM, a memes en doser e l'er mavez 107 ranket an nol studiadenou var an est sûr. Ya, a biskoaz ne ket bet embannet dan nol disor an dezrevelze. Neg a verket an o duty nebler var l'erien internet an ANSM, a memes e doser e l'er mavez 107 renget dan nol studiadenou var an est sûr. Handet reider me jonge. Me zaun e bet diverket var internet. Titourouli an met gant ar studiadense. Ur spawn? Estol pa warer e c'hell bezad un displegaden d'ur bern kudenou yehet, tapet gant a maouezet zo o deus laket an ensteud e sur. Me da bep korf ur respondi sanvel, tal d'ar produio pistrius a deux gant an est sûr. Mais, ur sort. De tchebet ur studiaden skiantel nemeti o tispakain tchemenaral? Kadarne debe divezator an disorouze. E mizme daouvil daou war nugen, ma me jonjmat gant ur gelaouen skiantel etre broadel a genanal e mizgwere daouvil daou war nugen. De la rede e oe be kelawet mad an ANSM pemple irok, me peta l'ar bayer an ini a verz an est sûr. Gouillet da reon i ma dangerus o ensteud? Gouzout a ouie oa deus an dokumentse bayer. Me hervez an emregerez ne oa ket ken skler a risk d'askringadur galvanek. A force penoz, kemeret zo bet de kont a risk ze en no studiadenou dehe. Fin, setu ar pez a l'ar bayer. 107. Mais ne deche pa oueze de werzain, n'est sûr? Non, n'en deus ket. Fin pas dustu a pas blam d'an abeg sur entes. De la rede? Un draal zo c'hoarvezet. Chilaouit. Un beut michou goude emban an dezrevel tasman, e be he anet ar ziel CE evit an est sûr. De la rede? E anet e bez an naoutre da vez a laket en gwerz en Europa makarit. A gaoz d'ur studiaden. Tamm e bet, just a war. A blam d'un draal, blam d'un diwer a ditou. 107 noa bayer da ziskleria an nol gwalz ar voudou li a met gant est sûr, dan aouzadur e karg da rei an aoutre o gwerza. Djuel ran a de tchebe diskleriet an nol djuel zarvodao ge bayer. Dres, c'est dahe. E anet oa bet an aoutre gwerza da rei amzer da vayer da gas an nol didro a vanke dan aouzadur prigia. Me, chilaouit mat. Ya. Morse.
Morse ne kebe kaset an titourouze. Goudarit peta desgret bayer. La ridom? Rik d'ar memeskuls, diviset en deus bayer, tena, et sur deus ar mahat, ene unan. En unan? Hag ep bezar eliet den ober. Ah, ben tolfain. Kroget oant de sonjal ne rein force a yerhed mouezet. Fin neus divizet bayer kelaouain an dud ar riskl. Met an evet. L'oski d'ar an da chu mar plij. Neke devid an abeg yehed e betenet deus ar mahat gant bayer, me evit abegou ken wers. De tchudjer. Hag En klaskous plan, drog moget e korf ar mehet. Ei loden. Laket zo be warvel un diel a lak douetans war surente an ensteudou e sur. Neuzen, evez kendalret ge bayer de lar neus kuden but, ge d'an sur. Setu. Un dro fin neus grit bayer. Peguer be tenet deus ar mahat an ensteud, ne kebe sellet pisar ouz risklou da skrignadur galvanek gant an NSM. Ya fin webe d'un technique de ar zain an doser ur sort. Setu ar pez jongier pen ou braz zo en a NSM. Un affaire luziet e ini an ensteudou e sur, me pe adra zo do spontar c'hoaz. Oh, kalz meus be klevet bete tchen. Non tchen sur e raivat dain klevout mouillor, me kendal rit. Ah, ma fad d'or. Ebe disor ar studiaden a lake varvel ar risklou diskrignadur galvanek. Ya, ur studiaden tasman. Ya, diouzun var l'er neuze. Ebe roed e glozadurioù ie gant ar bodat skiantel. Change peus ar bodat a heulier en sur. Ya, sonj meus a neuzen, petaoue disor i labour. Ba, hervez ar bodat, zo be kalz muioc'h ar c'hounidou gant an sur eget ar risklou. Mediaioù ebe dasparzet dieon an alize. Pe adrazo den em gol. Penaos e rela ur boda de lien sevel ur lozadur tchen disanwal hag an desrevel tasman. Red e sellet ouz tu ar protokol in deus hentet al labour. Ar enklaskerien adle kenveria an ensteud e sur gant an ar goulm a c'horzenou, la ligature de trompe, ma karit. Un operataden en deus ezom un anesthésie holek, ar bez a gas dustu un toulad risklou. Ya, me doar eo ara la zo a vid illa stalain tuit de vout dougerez, de square linkel, le stérilé. Ma ave just, me gwechebet ne kebe kenveriet e sur gant a linkel. Hag arvez ar bodat skiantel oa gwelloc'h an e sur eget ar goum ar c'horzenou. Peogwir n'en doa ket sanset a implijou d'un anesthésie holek. Ar pez ne ket gwirtañ ebet drag an darn vrasad eus ar meret o deus bet un anesthésie holek just a war pa zo belaket de an e sur. Digomprena be. Me perak ta, n'en deus che an ANSM ke laouet a vid juer ur mouezet ar ur riskl sun. Kuit da reian d'ar maoezen morvat. Ba, bremañ zo ouspenn daou an 1000 plach o deus laket un ensteud sur e France, memestra. Ya, djuri, a kontet pouedam ne oet che un doare sur de denain an ensteud ur pensen. Chiwaz nan. Un dra a ra la zo e kreiz an afer, professeur. A liammou etre medicinet hag an embreger e chou evel bayer. Et touez penou braz ar gynécologourien, l'od o deus tapet ur bern a ran deus perz bayer. Selta. Neuzen, pe adrazo de sonjal e be dasparzet an titereu zae a dug de sur a mouget ur e aral. Ba, morvat. Me, ez on aferal. En klaskous plan, drog moget e korf ar mehet. Un abaden a zo kinniget d'or gant Radio Breizh as plan. Ei loden. Laket zo be warvel un diel a lak douetans war surente an ensteudou e sur. Komprenet peus, chilaouerian a chilaouerezet, ima luziet tre a fer an ensteudou e sur. A cheve ur lodenman, men em gavarim a vid dervet loden an abaden de gompren, perak, de tchebe, barek, penat ur eriaou, ur yerret de warezain ma yerret ur meret. Pep trazo de Hatchilao en podcast ar lerien Radio Breizh a giwe ar lerien splan.org. El rezon e ralidat kavout an nol en klask ar afer ar ur lerien internet splan.org. Tu zo roain un donezon d'ur media dizalarman de chikour anon
a de genderel que dit labour. Merci braz de Thomas Laken, à vitante.